Di follow matu dot mau matu kelanceng itama ini teori matu ratu semut kangil follow lagi semut semut matu asli ratu semut kuwi angel budine ki kelanceng kae hidup semut kayak akeh mlaku-mlaku lembut-lembut semut kae angel sih padahal ki madu itama mosok itama ampane gula apa gelem kan enggak sih lha kok teori paling angel madu ratu semut kuwi emang mesinnya diraya semut mau akeh nemen mau lumayan yang mau minat madu bisa hubungi saya, nomor ada di foto profil, nomor ada di deskripsi ya. Madu murni pun tetap ditutup semut, itu teori yang gampang.